Букстар 2021. Ова е третата вечер од фестивалот, повторно подкаст со Душко Крстевски, и денес имам честа мој гостин да биде Миодраг Мајич, кој што не е само писател, еден од најчитаните, најпродаваните писатели во Србија, туку во исто време е и судија во апелациониот суд. За да не сгрешам, јас сум дете на двајца правници, моите родители двајцата се правници. Сакам точно која е вашата титула во судот, за кој огранок, за кој оддел? Били би поносни родители, тачно сте рекли, апелацијни суд у Београду, кривично право и ратни злочини су моја специјалност у том правничком мом животу, jer ja imam različite živote kao što ste naveli u ovim ne spisateljskom životu. Исто така и плюс сте предавач, професор, визитинг понекогаш, така? Tako je, po pozivu, sad već gotovo pa redovno držim predavanja na i ovom, kako mi i dalje zovemo, državnom pravnom fakultetu i pravnom fakultetu Union, to je privatni fakultet u Beogradu, ali da kažemo dva najveća kod nas pravna fakulteta, gde takođe predajemo krivično pravo, krivično procesno pravo, pisanje pravnih akata, te veštine, da tako kažemo, koje će sutra pravnici primenjivati u praksi. Предпоставувам дека ваша лектира било, а кај мене само дома стоја книгите што никош не ги прочитав, се сеќавам од Фила Филота. Бранио сам на смртно суđenje. Тоа ми стоеше дома. Исто така мислам дека каде што исто има судија или адвокат е главен лик, мислам дека беше од Вук Драшковиќ. Роман Судија. Така што тие ми беа дома, затоа што моите се интересираат за тоа, и некако, кога ја читав книгата, некако има флешбекови, и правото и писателството одат рака до рака. Мислам дека не се до толку раздалечени професии, како што можеби предходно сум мислел. Да тргнам вака книжевнички, од секогаш ми било многу интересно како Ернест Теодор Хофман, Јохан Волфганг Гете, Иван Мажуранич, сите тие биле юристи, правници на некој начин. Како кај вас се вклопува тоа што го работите како правник, како судија, со тоа кое што го пишувате? Дали тоа означува, кај Ернест Теодор Хофман беше преку дене правник, преку вечер писател, преку дене реалистичното, навечер фантастичното? Како кај вас е тој баланс или сооднос, размер? Da, ja najpre moram da kažem da sam se ja dugo sam sebe sprečavao da počnem da pišem, iako je pisanje moja nekakva prva ljubav. I ja to često kažem da je mene pokojni otac praktično iz najbolje namere odgovorio da upišem književnost. Ja sam krenuo bukvalno na upis fakulteta, ali to su bile, za one koji ne znaju, 80. godine u bivšoj državi, tvrdog socijalizma, vreme procesa piscima, i on je meni dao zapravo jedan vrlo koristan, upotrebljiv savet, a bio je: da li si lud da ideš da upišeš književnost, da te hapse, da te progone, i ako budeš želeo da pišeš u životu, pisat ćeš, to će se negde pojaviti, upiši nešto što neće u startu biti sumnjivo u socijalističkoj republici. Tako sam ja završio na pravima, umeđu vremenu zavoleo pravni fakultet, nisam se pokajao, ali je to neko pisanje očigledno sve vreme čučalo meni. Negde ono, da tako kažemo, pronalazilo svoj put i kroz blog koji pišem, i kroz razne tekstove, i kroz, u krajnjoj liniji, te neke pravničke tekstove gde sam pokušavao da malo tu kulturu pisanja podignem. Međutim, onda se negde pojavio nekakav inat i onda sam negde rekao zašto na svim drugim meridijanima koji po mom uverenju nisu ništa od nas napredniji, makar kad je o kriminalu i krivičnom pravu reč, uspevaju trileri, uspeva
ta literatura žanrovska, zašto moje kolege u SAD recimo sjajno prolaze sa svojim trilerima, Advokati, u skandinavskim zemljama takođe, a nekako kod nas nikakva škola toga ne postoji, a makar smo u tom kriminalu dosta odmakli. I onda sam se zainatio i rekao, hajde da probamo da predstavimo nešto i odavde, jer zaista Balkan, sad šalu na stranu, je živopisan u svemu, pa je živopisan i kada je reč o toj tamnoj strani, i mislim da je to dugo tako tavorilo, ljudi se time nisu bavili, kao da su se stideli nečega što je tu, i tako je započela priča o prvom romanu Deci zla, iz jednog slučaja koji je zaista postojao, koji je kasnije domašten. I samo ću reći, apropo ovoga što ste rekli, često ljudi misle da je neverovatno dobro to što ste sudija za pisanje, jer ti slučajevi su vam na dohvat ruke. Ali koliko je dobro, prvo, jako je malo slučaja za razliku od uobičajenog shvatanja koji su interesantni i vredni pričanja, to je jedna stvar, a druga stvar, to što sam sudija mi mnogo više često smeta, jer je naš jezik iskvaren i ja popodne ili predveče, kao što ste rekli, moram potpuno skinem tu kapu sudije i da počnem da razmišljam kao neko potpuno drugi, jer bi kao sudija upropastio taj tekst. Aha, mora da se ispegla jazik od što vika menije, da, mora da se smeni. Го спомнавте трилерот. Трилерот е, да речеме, една од најексплоатираните жанрови на 20-тиот век и сега во 21-тиот век. И обично, кога ќе се каже трилер, оние што се елитисти читатели викаат, не, тоа ќе биде нешто со... Го бркаш, не знаеш кој е, пак излезе градинарот дека е убиец, пак излезе дека слугинката го ставила отровот, ќе излезе тој што е најмалку сомнителната личност, ќе излезе дека е главниот убиец, ама гледам дека се повеќе луѓето сакаат да ги читаат тие работи и веќе не се третира како она, нели, Пени Дредфул, како некои пет парачки, како на времето и љубавичи што беа. Туку луѓето веќе сериозно сакаат да влезат во тоа, затоа што гледаат дека и целата филмска индустрија се базира на такви трилери. И дека може би има концепт, има некој шаблон по кој што се пишува, ама дека сепак и тоа бара литературна надареност, дека не е само да го тргнеш читателот од вистинскиот убиец, дека Агата Кристи, окей, направила нешто, Артур Конан Дойл исто, Ларсон со, нели, девојката со тетоважена змеј, значи сте тие работи не се до толку истрошени како што луѓето мислат. И дека ако видиш трилер, дека тоа само по себе не значи дека е ефтина литература. Па сега едните читатели кои што се уште паѓаат во занес по старите работи, нема да го читам ова. Вистина дека и таму се провлекува шунт, ама има и некои работи кои што се супер склепани, супер направени, супер, значи, е внимавано на самите детали за да се направи нешто многу добро. Трилерот е и кај нас многу читан, претпоставувам дека и во Србија и во, да речеме, цела екс-Југославија, да речеме, би можело да се каже дека е читан. Ги спомнавте американските трилер автори. Дали може би лектирата од Гришам, од Ладлам имаше влијание врз вашето творештво? Da, pa Grisham je recimo bio jedan od onih koji su me naterali da ponovo počnem da razmišljam o tome, da krenem da pišem, ali na prvom mestu zato što je kolega, zato što je advokat. Moram priznati da nisam veliki ljubitelj njegovog romana, ali je on nesumnjivo uspeo da taj, da tako kažemo, pravosudni triler promoviše, da bukvalno dobijemo pojam pravosudnog trilera i u Americi, a onda kasnije da se raširi dalje. Ali nadovezao bi se na ovo što ste rekli, znate, da, i književna kritika i je dosta doprinela tome da se trileri nekako svrstaju u taj nižerazredni žanr i sigurno je da tu ima gomila pisanja koje
je zaista samo za ono paperback, za nekakvu kratku zabavu dok čekamo let aviona ili dok nešto drugo radimo, ali sa druge strane ima fantastičnih stvari i stvari koje su nam eto doneli sada i Skandinavci, pomenuti Stieg Larsson, jedan od onih koje najviše cenim, nažalost ostavio je svega jednu trilogiju, nije uspeo da doživi sve to, ima i drugih naravno koji su pre njega i posle njega. Nesbe isto, mislim da... Jeste, Nesbo je sada dosta popularan, ali mislim da nije dobacio do Larssona, to je moje mišljenje, ali drugu stvar hoću da kažem, mislim da je pogotovo thriller, kakav se sve to potrudio, koliko je moguće to ovim Decom zla da i sam sastavim, koji se ne završava samo na tome ko je ubica, who done it, tom nekom praćenju, nego koji zapravo pokušava da dotakne neke šire društvene probleme, neka šira društvena pitanja, ono što će i dalje, čini se, uzbuđivati publiku i terati je da čita. Čini mi se, puno puta su me pitali čime objašnjavam, ne znam, toliki uspeh, toliko broja prodatih primeraka Dece zla. Meni se čini da je to upravo to što je ta priča uronjena u našu stvarnost. Znači, što nije nijednog trenutka činjen pokušaj da se to, ne znam, amerikanizuje, da se predstavi u nekakvom drugom svetlu. To su naša pitanja, naši problemi, zajedničke teme za čitav ovaj region, korupcija, politički uticaj na pravosuđe, osiromašenje društva, spletke, ratni zločini koji i dalje terete čitav ovaj prostor na različite načine i zapravo onda je thriller tu samo ta kičma koja drži priču, a zapravo priča neke mnogo drugačije stvari. Така што не е само, да речеме, едното е само правецот што ќе му се даде, ама другото после се оние културолошките и символичките аспекти што ги има во сето тоа. Деца зла su zapravo, kada čitalac završi njeno čitanje, on se iznenadi i tek onda verovatno shvati šta je zapravo čitao. Thriller je pogodna forma, ja sam to shvatio radeći na tome, jer vi kroz thriller puno stvari možete da kažete, a čitaoca vodi ta thrillerska dinamika i nekada možete i neke vrlo ozbiljne stvari i poruke da pošaljete kroz to. Da sam recimo umesto pišući Decu zla rekao čitaocima, sada ću da vam pričam jednu priču o ratnim zločinima iz svoje prakse koje je izvršila paravojna formacija koja je došla iz Srbije u Bosnu, verovatno niko ne bi teo da me sluša. Ali ovako su čitaoci ušli u thriller, zavoleli te likove, zainteresovala ih je priča i onda su nekako i tu gorku istinu lakše doživeli i preživeli. Naravno, to je u tom slučaju takva priča, ona se mogla u čitavom ovom regionu na različite načine ispričati, ali ispostavilo se da je thriller može biti vrlo, vrlo pogodna forma za saopštavanje nekih krupnijih društvenih problema. Колку изданија рековте дека има Деца зла? Значи, јас додека правев истражување за вас, стигнав до декември 2020, 35-то издание. Sada to već gotovo pa postaje nepristojno reći. Mislim da sam zadnje što sam čuo od izdavača da smo sa Decom zla na nekom 46. 47. izdanju, a Ostrvo Pelikana je došlo do 39. Evo spremaju sada jubilarno 40. izdanje. Тоа се толку големи бројки за Балканот, значи се преголеми бројки. Jako veliki, čak i za neke veće sredine, da kažem, čitateljske. Очекува дека Едгар Алан По има 100-то издание. Очекува дека Андрички има 500 изданија, ама ова е, значи, преголема бројка. Kažem, naravno, ne treba biti nešto preterano iskren pa reći da moja sva očekivanja su prevaziđena, pa čak i najoptimističnija očekivanja.
pa ja verujem i očekivanje izdavača, jer to zaista nisu ni blizu uobičajene brojke. Ako je neko odbio vašu knjigu, onda se sad mislim da tako kaje. A jeste jedno, ali neću sada da im stajem na muku. Jeste i znam da se kaje. Sigurno. Kaj nas je malko подруго, да речеме, тој што ќе има добар тираж, после прво, второ, трето издание, ако види дека работите се намалуваат, многу често ќе се раскара со едните издавачи, оди кај други издавачи, ама ние сме па уште толку помал пазар. Кај нас, да речеме, 5 изданија од една книга е веќе успешно издание. Се смета, ама тоа е тоа, до пазарот е. Да речеме, каква е ситуацијата со правото, со судството во Србија? Ова е толку реторичко прашање, затоа што не сме многу далеку, да знаеме секој ден што гледаме по сите парничења, по судници, по сите, значи, рочишта. Дали понекогаш тоа кое што го работите се чувствувате како да сте во светот на Кавка? Значи, дека се е толку абсурдно и друг сегмент од вас да сака да биде Justice League, да биде, значи, оној што ќе навистина ќе донесе правда, затоа што и кај нас тоа кој што го гледаме станува абсурдно. Секој ден има новинарски прилози од како поминало судењето на еден човек, на еден криминалец, на политичар криминалец, тие се нели најмногу. И на крај, додека сите гледаат, само ќе викат, ништо нема да биде од тоа, ништо. Ова е само за народот да се залажи. Verujem da vaši slušalci i gledalci nisu naravno toliko upoznati sa situacijom u Srbiji, odakle ja dolazim. Najkraće rečeno, ja sam tamo već čitav niz godina, verovatno najozloglašeniji sudija. I ako ukucaju sudija Majić, izaći će gomile tekstova o tome, a zapravo veoma je jednostavna stvar. Ispada tako da sam jedan od retkih koji otvoreno govori o problemima u pravosuđu, o političkim uticajima na pravosuđe, o nesposobnosti često i samog pravosuđa da odgovori onoj ulozi koja mu je poverena u jednom demokratskom društvu. Ono što može pak biti interesantnije za vaše ovdašnje slušalce je što eto imam prilike između ostalog i sa svojim osnovnim poslom kao sudija i sa poslom pisca da dosta putujem i po regionu i po drugim državama. Naši problemi, makar kada je o pravosuđu reč, a mislim da i o nekim drugim oblastima su i dalje zajednički, iako više nismo jedna zemlja dugo već, jel te? Ono što uočavam... Nije juga, ali je ista tuga. Ali je ista tuga. Vrlo je precizno, eto vidite ta izreka koju ste rekli. Ono što uočavam u Srbiji kao problem pravosuđa, veoma često vidim i u drugim državama regiona, gotovo do istovetnih situacija. To je slično stvar, jedna neverovatna neefikasnost koju ste sada pomenuli, problem političkog uticaja, problem nepostojanja sudske vlasti u punom smislu, pa sve dalje do problema korupcije i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su i dalje čini se ozbiljni regionalni problemi kada je o pravosuđu reč i nažalost očigledno nešto što smo dobrim delom nasledili iz te prethodne zajednice gde je pravosuđe, sudstvo i nije predstavljalo ni formalno nekakvu samostalnu granu vlasti, tad smo imali jedinstvo vlasti pod partijom i tako dalje, izgleda da se to veoma, veoma sporo razvija, u svakom slučaju mnogo sporije nego što bismo svi to voleli. Gde god odem, gde god imam prilike da pričam sa kolegama, oni mi ispričaju slična situacija, ali da nažalost nemaju nekog u pravosuđu često koji bi o tome otvoreno govorio. Tako da, upravo ste s jedne strane kao deo sistema, kao deo pravosuđa,
pitaju često ljudi zašto uopšte govoriš o tome, zašto sebe dovodiš u takvu situaciju da te stalno napadaju političari, da si stalno tema u skupštini, da te predsednik malo pa pomene kao nekakvog enfant terrible. Moj odgovor je vrlo jednostavan. Ja kao sudija bih se osjećao i shvatio sam da se osjećam jako loše ako nastavljam da obavljam svoj posao, a on je prvenstveno se zasniva na nekom prekorevanju, kažnjavanju ljudi za nešto loše što rade. Ako bih nastavio to da radim, a istovremeno ćutao na sve ono što vidim u društvu, makar vezano za pravosuđe, što često smatram gorim stvarima od onoga za što ljude osuđujem, društveno opasnijim, da kažem, na duži rok štetnijim za državu, za društvo. Ako bih o tome ćutao, ako bih ćutao, na primjer, o tome da vidim direktne političke uticaje na predmete, pokušaje, korupcije, ako bi o tome ne bi govorio, a ovamo svaki dan ljude kažnjavao što su ukrali, ne znam, čokolade iz prodavnice, pa nešto više, ja bi se osjećao loše. Sad, mnogi ljudi to ne doživljavaju tako, ja doživljavam i to je vrlo jednostavna forma. Da li imate podrška od kolegite? Kao i obično, kao što verovatno i u drugim profesijama se žale, imam podršku kada niko ne vidi i kada se vrata zatvore, svi vas tapkaju po ramenu, ali to ne rade javno jer se plaše, kao i u drugim službama, kao i u drugim branšama, kao što se plaše novinari, kao što se nekada verovatno plaše i pisci da pišu o vrućim temama. Definitivno, i svega, da, bez razlika što nema veke cenzura, nema veće crn bran filmovi, nema veće da pomine, da politbiro da vidi što ste napišali, ama... Najgora vrsta cenzure, to je odavno rečeno i ništa novo neću reći, je autocenzura. To je ona cenzura koju čovek sam nosi ako nije slobodan, ako sam sebe zaustavlja i sprečava da kaže nešto ili uradi nešto u strahu da će odmazda nastupiti. Nažalost, moju veliku, tu ne mogu sad da govorim, nisam dovoljno upućen za ostala društva u okruženju, za srpsko društvo mogu da kažem da je to ogroman problem koji je uvek postojao u određenoj meri, pa evo počeo sam time što me pokojni otac upozorio ali koji je eskalirao u zadnje vreme strahovito, ljudi se strašno plaše, ljudi strašno izbegavaju, zavlače se u neke svoje male svetove, pokušavaju tu da žive, nadajući se da će se društveni problemi rešiti bez njih, a oni se neće rešiti. Nikad se društveni problemi ne reše bez građana, bez angažovanog građana, pogotovo kad su nagomilani, pogotovo kada postoje. Ali, nažalost, strah je još uvek veći. Znači, ono što go čitam nekako sloboda na medijumi, te je zarobena država, Makedonija padnala na listata na zarobeni državi, odnosno veke ne je toliko zarobena država, padnala, to je samo znači bullshit koji što go dobivame za... Pa vi sigurno bolje znate kako ja ne mogu da tvrdim da znam stanje ovde, dovoljno, ja ponekad... Ne, zato što i kad nas pravo ste se plašate da pišu pisatelji, kon pisatelji, a kon režim bez razlika da li je ova vlast ili prethodната, mislim, imenjata ne ni značат ništa tuka, луѓето на вистина се плашат. Иако, кога требаше јас да запишам факултет, моите како двајца правници, што не одиш на економски факултет или право? Викам, не разликувам правен субјект од правно лице, викам, значи до толку ми е мене се едно тоа. Не можам да учам така, барем економија. Викам, сакам книжевност. Книжевност, вика, да знаеш само дека вика никогаш нема да се збогатиш, нема да имаш живот. Ама не спомна, нема да бидеш слободен, нема да можеш да пишуваш. Книжевноста беше поврзана со безпарица повеќе отколку со
оттуку со немање можност да каже што треба. Да, са никој не очекува дека ќе стане следниот Крлеже или... Da, ali upravo vidite koji ili je to... France Befk, ne znam, ili koji je to paradoks. Upravo književnost bi morala biti potpuno lišena stega. I ako nije lišena stega, šta je onda književnost? Onda je to pamflet, onda je to nešto drugačije. A mi, nažalost, i dalje i o tome ovde pričamo, da i književnost jer, verovatno, ljudi razmišljaju, ako pišem nešto što je problematično, ko će me objaviti? Ili ako me objavi, ko će dozvoliti da se prodajem na raznim mestima, ili neću nikada doći ni na jedan festival ili dobiti neku nagradu. Oni koji su profesionalni pisci, oni moraju razmišljati i o tome, ili razmišljaju o tome, tako da je to problematično, ali generalni problem koji se nalazi ispod svih tih problema je nesloboda. Znači, ako toga nema, a kažem, nažalost, nijedno od ovih društava nema nekakvu dužu demokratsku tradiciju, nema izgrađene institucije, nema izgrađeno svest građana da su oni nosioci suverenosti. To zvuči kao floskula, ali to ljudima nikada nije došlo do svesti da su vlasti tu zbog njih, a ne oni zbog vlasti. To nikad prosečan građanin zapravo nije prihvatio, nije učinio sebi bliski. I onda je mnogo jednostavnije držati ljude u pokornosti. За 4 дена имаме избори, не за 4. Петок, сабота, во недела се гласа. За градоначалник, за, значи, така, по-локални избори. И пак гледам дека луѓето се под притисок. Некаде се под притисок да не изгубат работата, некаде, значи, доаѓаат и агитираат. Најсреќни се луѓето кои што не зависат од таквите работи. Оние кои што рмбаат, кои што работат по цел ден и така си го заработуваат левот. Сите други се на штрек. И знам колку во ова наше тука општество, како што се оди надоле, значи, луѓето се исплашени и зависат од тоа кој е на власт. Да. Без разлика дали си новинар, професор по литература во државно училиште или си обичен службеник во министерство. Од аспект на судија, дали понекогаш се чувствувате како Соломон, кој што треба да даде добра пресуда, вистинска пресуда, а адвокатите дали ги доживувате многу често како Ломак од адвокат на Devil's Advocate со Ал Пачино и Киану Ривз. Затоа што многу често кога ќе ги прашав моите родители како може некој, знаеме дека е виновен, знаеме дека убил некого, како може адвокатот да го брани некој? А татко ми вика, синко, тоа е за пари. Мајка ми вика, чест е за еден адвокат да се обиде да ја намали казната на некој. Ама јас мислам дека јас да сум адвокат и да треба да бранам некој кој што знам дека влегол, ги убил, ги покосил, јас мислам дека нема да прифатам. Нема таква пара на светот што да прифатам. А да досудиш добро, тука има нешто соломоновско во тоа, како. Da, ali to je malo i filozofsko, znate, pitanje koje zadire i u filozofiju, a i u filozofiju prava. Ja nemam takav odnos prema advokatima, iako to puno mojih prijatelja koji nisu pravnici me pitaju, vrlo slično pitanje, kako mogu oni uopšte da brane. To je, kako bih rekao, to je posao, to je profesija. Sličnu stvar može se pitati zašto onaj lekar spašava život nekoga kome bi zapravo taj život trebalo možda i oduzeti u nekim društvenim sistemima koji poznaju smrtnu kaznu. Znači, ako je neki ubica ili silovač. To je, i nije, ljudi često pogrešno smatraju, nije čitava postavka i priča u sudnici hoće li on izaći oslobođen ili ne. Jednostavno, civilizacijska je tekovina da svaki čovek, svako živo biće ima pravo da se njegov slučaj u sudu pravično tretira.
Advokat je mnogo češće, dobar advokat nije samo taj koji treba da vas izbavi od... Ili da namali kaznu, da. Ili da smanji kaznu, što ljudi obično misle. I to se prilično retko i dogodi. Dobar advokat je tu da vam pomogne, da vam nešto od vaših prava ne promakne, jer ih ne znate, da se nekakva greška ne dogodi na vašu štetu, jer vi to ne znate, i tako dalje, i tako dalje. Tako da ja nemam taj odnos. Naravno da i kao i svih drugih i advokata ima sasvim različitih, ima onih koji svoj posao doživljavaju više kao estradu i nekako reklamerstvo, ali ima puno onih koji vrlo ozbiljno to rade i koji su zapravo pomoć sudiji, kao što i dobar tužilac u postupku je pomoć sudiji, jer ako oni dobro spreme predmet i dobro predstave svoje verzije, i nama koji sudimo je puno lakše da dođemo do pravične i pravilne odluke. U krivičnom pravu je to prilično jednostavan je princip. Ako tužilac ne uspe da dokaže ono što tvrdi, sud nema bog zna kakve mogućnosti osim da donese oslobađajuću presudu. Ako pak tužilac ima jake dokaze, koliko god odbrana pokušavala tu da pravi show ili predstavu, neće uspeti. Znači, u snazi dokaza je suština. Da li ste se pak soglasni дека подобро 100 виновни на слобода, отколку еден невин во затвор? Апсолутно. Ово ми е и Кева рекла, кад сам ја питал, као, имам неки као судија кој е писац, знам те, ти волеш такви ствари, молим те, реци ми, као, и он каже као тако. To je kao, to se učili na faksu. Znate kako, paradoksalno, to sam nedavno rekao isto na jednom skupu, što sam stariji, što duže, ja sam sad već 25-6 godina u ovom poslu istom, sve više sa drugih nekih platformi preispitujem sve, pa i sudijski posao. Nekad, znate, uđete u nešto pa ni ne razmišljate o tome, ne dovodite u pitanje bilo šta, kako kažem, godine idu, sve više dovodimo u pitanje i to što mi kao pripadnici iste vrste sudimo drugim pripadnicima iste vrste. Naravno, sistem mora da funkcioniše tako, ali znate, to je dosta problematična moralna postavka. I zapravo su sudijama date i nekakva ovlašćenja i prerogativi koje nisu izvorno imanentni ljudskom biću. Šta mene ovlašćuje da ja sudim vama? To je, zato što kaže tako zakon, jel te, ali ako zađemo dublje u jedno filozofsko, moralno-filozofsko pitanje, onda se već otvaraju razne dileme. Tako da sve je to u redu, ali to čovjek mora da nosi stalno sa sobom i da razmišlja, i da, ja mislim da je najveća kletva za sudiju da Bog da pogrešio, da Bog da se ogrešio nekoga. I to je nešto, ja mislim, što je najveći teret naš. I ja se trudim da, kad god imam bilo kakvu dilemu, upravo uradim ono što je zakon zapravo rekao, i rekao je, svaku dilemu reši u korist okrivljenog. A iza toga se zapravo takođe nalazi jedan, čini se, od osnovnih životnih principa. Okrivljeni šta god da je uradio, čak i najgorih krivičnih dela, on je ipak u startu u ozbiljno neravnopravnom položaju u odnosu na državu, na tužioca koji ga goni. I onda je i zakonodavac kroz istoriju štelovao te mehanizme, zapravo pokušavajući da tu nejednakost nekako izbalansira. Pa je rekao, ako ovaj ne uspe da dokaže, on će biti nevin. Pa je rekao, ako ima dileme, on će biti nevin. Shvativši da je taj čovek na koga se obrušilo čitavo društvo, ipak tu u neravnopravnom položaju, bez obzira zašta ga. Koja zemlja ima ovaka najdobro zakonodavstvo, spored vas? Pa nijedna nema idealno. Ima zemalja koje opet zavisi i koju vrstu zakonodavstva. Imate zemlje koje imaju jako liberalno zakonodavstvo, koje opet imaju problem s nekim drugim stvarima. Imate zemlje koje imaju fantastično snažnu ulogu suda, kao što je, na primjer, Sjedinjene Američke Države.
mislim da nema možda zemlje u kojoj sud uživa takvu vrstu autonomije i snage u jednom društvu. Sudije su u Sjedinjenim Američkim Državama bukvalno bogovi koji hodaju. Po svom statusu, po svemu, iznad čini se i ostalih grana vlasti. A s druge strane, za moj ukus oni imaju suviše rigidno krivično zakonodavstvo, strahovito stroge kazne koje se ponekad graniče, čini se, za moj ukus kao sudija. Това е стапката на криминал, зашто е толку голема таму. Pa pazite, to se raznim stvarima može objasniti, verovatno i time što se tamo kazne moraju u tako ogromnoj naciji imati taj zastrašujući efekat. Ali ja ipak spadam u one koji smatraju da kazna ipak mora bude humana. I ipak kakva god daje... И да ги научи на нешто, да ги превоспита, ако може, да. Sad, to je veliko pitanje. Moram da priznam da sam tu dosta skeptičan koliko kazna prevaspita, ali ona mora naravno da bude tu da odvrati razumnog čoveka od toga da radi nešto, mora da bude i tu da negde pokaže društveni prekor za to šta ste uradili, ali ne sme da bude odmazda. Ne sme da bude, jako je loše, i time završavam, po meni, da se čovek koji je učinio nešto loše u nekom trenutku sam oseti kao žrtva. Onda je krivično pravo promašilo. Znate, ako je kazna toliko drakonska, da taj koji je učinio nešto loše kaže, ok, ja jesam učinio loše, ali sad ste vi nadamnom izvršili zlo, tu je onda krivično pravo omašilo. Која ќе биде, значи, малце повеќе од колку што не било дозирано како што треба. Pa da, svakako. A kažem, postoje sistemi koje u odnosu na ove sisteme kojima mi pripadamo idu ka drakonskim kaznama. Ja sam pomenuo Sjedinjene Američke Države, oni su opet u nekom sistemu, da kažemo, ovog zapadnog sveta kazni, a vi imate i dan danas i države i društva koje idu ka nekim potpuno anahronim kaznama, kao što su i smrtne kazne, i telesne kazne, i tako dalje, ima tu svega. Дали може би во некои од следните книги ќе начнете и малку, ќе допрете и теми кои што се од предходните децении, да кажеме, околу, да речеме, може би грешките што ги направила црвената буржуазија, многу, не знам, четници, усташи што преминале во партизани, па нивните злодела не се никогаш казнети. Не само овие кои што се од војните пред 20-30 години, туку и многу порано, затоа што никогаш никој не објаснува зашто некои луѓе биле, да речеме, казнети во 60-тите, 70-тите. Да речеме, ова што сум гледал, зашто бил Александар лека сменет, зашто бил Джилас во затвор. Дали и таму постои некој таков опус на случаи кои што може да бидат одлични теми за пишување сега, кога еден писател не мора да се плаши од тоа, затоа што ако сега не ви е страф од ова тука, од тогаш нема потреба ништо да биде. Da, taj period komunističke vladavine u prethodnoj državi meni je od uvek bio jako interesantna tema. Kao da ste znali pa ste ne... sad, interesantan je zbog nekakvih mojih porodičnih, mog nekakvog porodičnog nasleđa koje je vrlo vezano sa nekakvim i žrtvama koje smo imali. Moj recimo deda po majci je bio sveštenik koji je ubijen od strane partizana. Tako da meni čitav taj period vrlo zanimljiv. A sad, razlog zašto se još nisam odlučio da pišem o tome i zašto se možda i u narednom romanu neću time baviti nije zbog neinteresantnosti te teme, nego nažalost bojim se da kod nas toliko društvene nepravde, zločini brzo stižu kroz generacije, da jednostavno
kako kažem, vi nemate neograničeno vreme, pa ni kao pisac. Vi morate da se potrudite da opišete ono što smatrate možda u tom trenutku najrelevantniji. Mi imamo već sada nagomilane, po mom dubokom uverenju, i zločine nove, i nove probleme. I ako sada ograničeno vreme koje imate posvećujete nečemu što je ipak bilo pre sebe, daleko od toga da je to nebitno. Ja recimo sam od onih koji smatraju da to što se dešavalo nakon 45. Ratni zločini ne zastaraju, to nije isto. Keva rekao. Ja čak dalje idem. Ja mislim da je pogrešno uverenje kod mnogih, čak i mojih prijatelja, da je to što se dešavalo 40-ih, 50-ih, 60-ih više nebitno. Ne, ja mislim da je jako bitno i da nerešeni zločini iz tog perioda su verovatno nas dobrim delom uveli i u talas novih zločina koji smo, eto, nažalost, imali 90-ih i dalje, i plašim se da nas mogu uvesti i dalje jednog dana u talas novih zločina i nasljeđa. Dakle, smatram to izuzetno relevantnim, samo što, nažalost, na ovim terenima se toliko brzo smenjuju zločini da vi prosto pokušavate, ako se time bavite, pokušavate da uhvatite ono što je, jer recimo mojim klincima već danas, pitanje je, naravno da ću ih učiti i o tome, ali pitanje je šta je za njih relevantnije u razumevanju trenutka i vremena u kojem žive. Ako ih previše budem vraćao u 45. 48. 49. 50. 51. izgubit ću vreme za ovo šta se dešava sada, a inače, pravilno ste rekli, to je užasno važan period i nešto što sada skiciram kao roman, jednim delom na jednom metaforičkom nivou će se zapravo imati svoje refleksije i na tim periodima. A naravno, to je period strašnih zločina koji su neprepričani, iako su neki ljudi i pisali u literaturi o tome, nedovoljno je o tome ispričano. To je strašan bio period. To su gomile sudbina koje niko nije opisao, opevao, oplakao i tako dalje i ispričao šta se dogodilo. Не можело тогаш од после одатама, барем кај нас тука, до 90-ти сите беа деца на партизани, после 90-ти сите беа деца на луѓе кои што лежеле затвор заради комунизмот. И сега мислам дека кај нас да дојдат вулканци и клингонци, пола ќе речат, дедо ми беше со Кептен Крк во Стар Трек, значи до таму оди кај нас, да речеме, понекогаш конформизмот со сето тоа, и жално е што кај нас, да речеме, сите оние злодела кои што и кажавте пред само 30 години сега само стојат како некои стихови во рап песни, не знам, белградски синдикати имаат песна Сведок, а да речеме мојата генерација, генерацијата на брат ми 1986, омилен документарец Видимо се учители. Значи, Видимо се учители е, не знам, Бранко Коцкица за таа генерација. Што е жално. Што мислам дека и турбофолкот, целата тоа паѓање на културата ги прави луѓето да сакаат да бидат таков тип на мафијаши. Се надевам дека надеж постои. Nažalost, to je isto način na koji se društvo usmerava, kao što rekao ste, u pogrešnom pravcu. Konkretno znam i kada je pomenuti dokumentarac rađen, Vidimo se učitelji, znao sam i autor, on je rađen sa potpuno drugom idejom, da se predstavi kako ne treba, ne učenik. I kako ti ljudi živeći na taj način zapravo prave jedan katastrofalan izbor i za sebe i za sopstveno okruženje i kako jedan po jedan stradaju i Vidimo se učitelji. To je bila poruka dokumentacija. Dok se montira film, već su onaka 5 ljudi umrli. I to je bila poruka autora da pokažu kako je to. Međutim, vidite, u drugačijem ambijentu, kroz forsiranje nekih potpuno drugih vrednosti, ispalo je da je to postala, kao što kažete, generacija klinaca koji su to sili u tome prepoznavali svoje heroje. Jedna mislim, potpuno promašena i kontra ideja koja se iz toga stvara. Значи, добар подкаст го сметам она кога муабетот веќе станува ист, кога човек си пие кафе, кога човек може да си направи истиот муабет и за време на вечера, дека нема таква официјалност.
Хвала, значи премногу сум ти благодарен за овие искрени зборови и уште многу пати да ни бидеш гостин тука и се надеваме дека секој од книгите ќе пишува за многу поубави работи отколку онаа реалност која што ја живееме, а вие ја опишувате. Hvala vama na pozivu, bilo mi zadovoljstvo. Благодарам многу. Поздрав до нашите слушатели, се надевам дека ќе имате прашања.